ese ushobora kwibaza ko hari agace ku isi aho umuntu wese ugerageje kuhagera ahita yicwa, aho igihe cyahagaze ntibazi telefoni, imodoka cyangwa interinete. Iyi ni inkuru itangaje y'ikirwa cya North Sentinel, aho isi yahagaze. Ushobora kwibaza ngo aka gace gaherereye he, abahatuye ni bande, imyitwarire yabo, ese kano gace iyo kagezemo bikugendekera bite? Ibi byose turabivuga mu nkuru irambuye. Ikaze. Uyu nguyu wumva ni Mist. Iki ni ikiganiro menya byinshi. Iyi ngiyi ni Ngwino Urebe TV. Uhaye ikaze. Aka gace kitwa North Sentinel Island ni agace kari mu nyanja ya Bay of Bengal, hafi y'amazinga ya Andaman na Nicobar mu majyepfo y'Ubuhinde. Kabarizwa mu gihugu cya India, ariko nikagerwaho n'abayobozi cyangwa abaturage b'iyo leta. Ushobora kwibaza ngo abahatuye ni bande? Hatuye ubwoko bw'abitwa Sentinelese, abantu bagiye babaho mu bwigunge bwuzuye imyaka irenga 600,000. Ntibavuga ururimi ruzwi n'isi, ntibamenyereye ikoranabuhanga, ntibagira ibikoresho byo ku rwego rwa none, ntibashaka ko umuntu wo hanze ababegera. Imyitwarire y'abo bantu, iyo bagize amahirwe make yo kubona ubwato cyangwa indege ibegereye, bararasa amacumu, barerekana ko batifuza abanyamahanga, ntibakira impano cyangwa imfashanyo zoherejwe n'inzego z'ubutabazi. Ushobora kwibaza ngo ibyabaye ku bantu bagerageje kuhagera ngo ni ibiki? Mu mwaka w'1974, itsinda ry'abashakashatsi bagerageje kugerayo, bazanira impano nk'amapfundo, ibiryo, imikeka n'ibindi. Bahise baraswaho amacumu. Mu mwaka w'2006, abakozi b'Ubuhinde babiri bari bashakisha amafi hafi y'ikirwa baragwiriwe n'uburakari bw'abo bantu barishwe. Mu mwaka w'2018, John Allen Shu, umunyamerika, yagerageje kuhagera mu ibanga kugira ngo abashe guhindura idini. Yarishwe ubwo yageragayo. Impamvu India yabujije abantu kuhagera nuko kurinda Sentinels, kuko nta buryo bafite bwo guhangana n'indwara zo hanze. Kurinda abanyamahanga, kuko byagaragaye ko ari abantu babihohotera, ari ahantu habihohotera ubwo uwo ari we wese ahageze. Kurengera umutekano n'umuco wabo abo bantu bashaka kuhajya. India yashyizeho icyemezo cy'amategeko kibuza umuntu kwegera ku kirwa mu ntera ya kilometero 5. Ushobora kwibaza ngo kuki kiriya kirwa gikomeye cyane? Ni hamwe mu hantu hatigeze hamenyekana cyane ku isi. Ubuzima burimo n'ubwibanga bwa kera cyane. Hari ubwoko, amatsiko n'amateka bidasanzwe byateye inkuru
ibitabo na documentary nyinshi. Ibyo tugomba kwiga kuri iyi nkuru ni ibi bikurikira: nubwo isi igeze kure mu ikoranabuhanga, hari ahantu hatigeze gahinduka. Umuco, ubwigenge n'uburenganzira bw'amoko ni ingenzi. Hari abantu bifuza kubaho mu buzima bwabo bwigenga budashaka ihungabana riva hanze. Iyi nkuru y'amayobera, amateka n'ukuri kudasanzwe, aho umuntu wese yagerageje kuhagera akahasiga ubuzima. Kuri Ngwino Urebe TV turabagezaho inkuru zidasanzwe nk'iyi. Ntucikwe, kora subscribe, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bidasanzwe bikomeze kukugeraho umunota ku wundi.